Meskipun ini Michael berbeda, gimana sih tentang? Play piru yang iwan hani ban pejak film lingkar, ban iwan ban I support mayiki national film, ban kunjuk iki ba akha kadika film. Event nya daily kuna nak kibalan. Em dah jadi tabang ilong mereka tim superlok baik ladu bersua ladu meningkong bangi ka first bangi mi badi kong bi ro kadai kong bi balak simentan ningkong do bami haka social media kadai leng bang jeroi advertisement kadai leng ba jonga ringkat bangai ak bentar ro ngai ke ngi haduk mentang ngai long kum superlok baik haduk mentang ki por kai ngi dolong si superlok baik kajing pe jonga ke ka film te kada shot gada don jingmut kat kai ka jingmut ka ba shan hanga manta ka long ba ngi kum ki bring long kum ne si we bala bakla ke bala bakla ngim dai ban phai sa ke basniu hendrai ngi ban perkhat ban kelai ke ban pen kelai ki bring ngi don kam ban yatung khu ban phai so ble om bangin phai direct sa jing sniu te ka bang ngi syam ngani manta ngi long ba ladang ngi jar ke basniu la ne ke jing syam haman kilong ying le siang mang long ying le sia ki samla ngim dai ban pan ya ke jengmut ban ngop haki basniu hendreng bidai man phai no show ble ban karpan no ble knang ba ble ban sutu ngi ya ke bangi syam ba ke ba ni tengku ma ke kong bi am tel kong bi Kajing yo injordi pada singo kuno hanor kan film. Ya kajing ijinga te kada ya habsha baga kerteng lingkar te ka message bangayo anak ke film kada ban ong ban say no to drugs. Nama kan ke film ka based on drugs si, but ngidi kumki ngi ki samla himenta bangi di belong mentally strong. Lada lo hakano ke jingja ke jing tikhu bangi ke tu ha ka jing em jingi ngidi belong mentally strong ngidi ban ngap ya ki contain jo ki kimi ki kpa ki jing hikai jo ki kimi ki kpa te tang kum tahing anu betai than nama yum dan naman peta de ya. Te tang kum tahing. Event saya kontongnya ki pajba anak kalian jengking ila. Te nak kalian jangan tengah kerpan ma ki pajba ki baju setenat hiban keshan ngi nak posh kepor berpenyawan ajeng keshan lem ya kan ke film lengka namar ka ai shibun bah ka jing hikai khamtam ki kena samla lenga kerpa penyawan pet bah ya kan ke film namar ba kadalong kalong touching hadu kata-kata dengan internet ikir kom ak jong kini ki aktor ki actress akan ke film kalong ka ba super